Dongo ya kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kamena wa Kasimbi ni wenda memba mambunge ya kaunti ya Masako kubetangusa nesio na kuthukuma na umwe lame uthungulula na gukunikila maundu meke wathukanio Kasimbi ya sekana chabata ni kuthukuma mwene nthi na withianu na bebata ila memba amo na mabitio ma speaker makamwelea kwa ulungalu ethano betete bate kubetangusa nesio kana kubuthisia utongo iwaka na ukosoana na nzia mbethianu Kasimbi yana na kiku ya kathiani thini wa ndambuka yake ya kukomana na makundima amwaito kumakwata mbau maondone makio kwati Boniface Joyce Kamena Kasimbi ya kutakana ngusa nesio kana kaukate wa memba mambunge ya kaunti ya Masako ndoni matundo na mwe waluvetho na mwanya usio kenia na kunena nisia na kulunga mathina lama ukilite ngewa ya siasa iite ona siende Masako ndeni ya county assembly nyeta kwa taune mondo siyombe withia mono nondo nenese ila kawali kabando ila kawali kamusi kaundwaka kauendea na kuombwa and I believe bedha obeo rumia and makeka lande makasisi aichau kio tetia nguku na makasisi ondu meutungia niondu kietha no mundu tethitwa ithukuma simbende na uthingila kana vaivato no mwe utongo iwa kaukandea no uthiwa na wena ungamite kutetea atete alama uthukuma na ulungalu na ndana tete alama na mavitio na nginya vetho na wewa no nthi no mundu aya onthe tienda aka matambuliwa as long as mundu mukano kuthukuma wiola wake nundu nakwa ndina sete support mundu mukote uthukuma kietha no kuthukuma na pengine kietha be bandu watelesa na lungwe nikenda tuendembe tuikae so bikabange tone mundu mukate replace kana trikie utongo ine nende it takes time tusisi lakini nye na atatosisia ndinona kindu kinenu kituma kaulango na uende Masako uendea nye kwa ni humble plea on the both sides tuikalende titungianie mutwe ketha be undu speaker wikite ba yundu speaker otanenwe ndinona kana no twikie kingendile kiasi kiu cha kana ndakanwa neneno nundu ne doketini ya affirmative na we wakwa iwa utetea mbai ya mundu muka nundu taendea na minus tiende na mapuni ya Kenya na tiende na mapuni ya nthi kila kiende mbunge ya kaunti ya Masako wethingila kana kikonetinga wana kaunti ya Masako watona memba mambunge no ya kaunti ya Masako aimuthuthia kwekana na kao iweta kaurotonya kwete ntheko na makulu maingi kwe kaunti no ya Masako na kuendea na uso na ime kaunti laingi na nyene wiye governor thibetanga na maundu asu atwike kandebo kwa uno ma MCA tetona kuia kana ina kaundwaka kawe kitomina nena county ingine kilomo newe ndikolwa nini inaendelea eyo ne mbunge nini inaendelea Machakos kwani Machakos mumesha tienda tienda maendeleo mwene ndiendele maendeleo mwende etele sindu tikata tikune ko ground tukwata na ite thukumia ndu Masako ainengana sindu se utethesa murunthi wa maundu ma kila muthenya no mata kwendea na imiangwatanio na kwitho na matunda macionthi wa maundu mola matoyesia na tono vika ko kathiani na komanie na ikundi si sponsoretwe ni mheshimiwa Mbui si asomethwa na mashua ngamaete miyo ya wea ya salon na umuthi uni na tono vika bandoni ba ni kundi mbalimbali kuma ba kathiani mbe na lita na ninatana ne mapokea miyeno ya salon o blow dryers mindo sia kweka pedicure sia mao braids sia usuka shampoos na ingredients ilainge na enetha na mathuthia matone kia viti ondonio nondo nayo silikali neyo ka monitor yaisisia meyola enaetie kaunti ya Masako kathiani nyene toboni motesia